إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha alemlerine yoktan bar kılıp, bizni o'zining cheksiz ne'matlarida, hurmatlarida yaşatuvchi Rabbimiz Alloh Taolaga ming shukrlarimiz, maqtov ham ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Allohning rahmati bo'lib kelgan. Bizga shu haq dinimizni o'rgatgan, bizning uchun eng xayrli o'rnak bo'lgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Alloh Taolaning salami ham salavati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, eng ilk o'zimni, onlarısın sizni taqvolikqa chaqiram. Alloh Taolaga taqvo bo'ling'iz. Onun emirlerini tiyishincha o'tagiz. Hem onun tiyganlarından tiyila ko'rigiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdi: "Ya eyyuhellezine amenu taqullaha haqqa tuqatih ve la temutunna illa ve entum muslimun." Ey iman kitirgen bendeler, Allah Teala'ga tiyişli derecede takva bulunuz. Hem Müslüman bulmagan halde Allah huzuruna qaytudan saklanınız. Aziz din kardeşlerim, Rabbimiz Allah Adem balasına anın turmuşunda en bire turgan zor nimetlerinin birisi mal, mülket, baylık nimeti bulup tura. Hiç şeksiz mal, malını bulduru, malını saklav dinin en zor treklerinden kile. Çünkü din kişilerinin ömrün turmuşun saklasa, malsız turmuş mümkün değil. Şuna göre Allah Teala tıydı bizni, kisetti, akılsız kişilerge malığızını birip ömrünüzünü jemirmegiz dedi. Hem Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 5. ayetinde kile وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ اَلَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا. Allah-u Teala aytti, ahmak bulgan, ilimsiz bulgan kişilerge malığızını birmegiz dedi. Çünkü ol malını Allah sizge turmuşunun nigizi itti dedi. Hem şundan da muhterem cemaat, hatta bizning dini burçlarımızın bir kubisi nerse bilen? Mal bilen beyli. Malın bulmasa meşit salıp bula mı? Yok. Malın bulmasa bu meşitlerini tutup bula mı? Yok. Malın bulmasa medreseler tüzüp, ol medreselerde ustazlarını tutup, ol medrese okuşuları için kitaplar bastırı bula mı? Yok. Malın bulmasa hoş kılıp bula mı? Malsız hoş kılıp bulmayın. Hoş kılırga da okşa kerek. Eti eni hakkını utin desen, aların pensiyaları jitmeyin. Tiginde kerek, mında kerek, eti eni hakkı içinde mal mülket kerek. Gaile hakkı, hatın hakkı, balalar hakkı. Kayağına karasak da İslam'ın özü bir bağanası zekat tülev. Fakirlerinin, miskinlerinin hakkını zorlav. Bütün yerde akşa kerek, bütün yerde mal kerek. Şuna göre İslam bir kaşanda baylık bilen kireşmedi. İslam bay kişilerini küterdi, zorladı, alarının haklarını anlattı. Sovetlar hükümetke kelgeç,
Алар ауыл һәм шәһәрләрне тотып торган байларны, хәерчеләрне түгел, байларны дошман күреп, аларны юкка чыгардылар. Авылларны тота иделәр, милләтне тота иделәр, мәчет мәдрәсәләрне тота иделәр. Алар бит нәрсә диделәр? Без халыкны тигезлибез диделәр. Һәм көне-төне чапкан, көне-төне тырышкан, мич башында йоклап ятмаган күпме байларны кулак дип хәерчеләр белән тигезләделәр. Хәерчеләрне җыеп бит, күрегез байлар, әйдә сез дә эшләгез, әйдә сез дә тырышыгыз димәделәр. Ислам, сөекле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Күркәм кулда булган күркәм байлык ни кадәр матур ди. Аллаһ Тәгалә тақва кешегә, иманлы кешегә әгәр дә кулына мал бирсә, күркәм кулда ни кадәр матур күркәм байлык диде пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм ул мөселманнарны хезмәт итәргә өйрәтте. Ул мөселманнарны көчле булырга өйрәтте. Хәтта җәмәгать нәрсә диде? Өстәге кул астагыдан яхшырак диде. Өстәге кул бирә, астагысы сорап утыра. Кайсысы яхшырак? Өстәге кул астагысыннан яхшырак диде. Бу Имам Бухари риваятында килә.